Mwingi wa kĩgĩna thukuru-inĩ wa nake wa Mwingi arahoneria nguraro thibitarĩ-inĩ thutha wa gũthecwo na kahiũ nĩ mũciari. Mũciari ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta Haji Boru arerĩkana agũthiĩte thukuru akĩenda heo mbeca cia igũrũ irarĩhĩirwo mwana wake kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa CDF, na thutha wa kwĩrwo ndangĩneo mbeca ici baribari nĩrĩo ararutire kahiũ auma nako na aratheca Alex Mwenza ũrĩa nĩ karani thukuru-inĩ ũcio. OCPD wa Mwingi ya gatagatĩ Peter Mutuma nĩekĩrĩte ndeto ĩno mũkonde akiuga Boru arĩ moko-inĩ ma abithaa a borithi na etereire kũhingũrĩrwo thitango. Alikuwa analipiwa pesa na through bursar fund. So alikuwa ameoverpay na 19,000. So huyu mzazi akakuja akasema around 2 months ago akasema anataka kupewa hiyo pesa yenye ilikuwa imekuwa overpaid. So nikamwambia procedurally hii pesa mtu hafai kurudishiwa because it is bursary money. So because kijana amejoin university ataenda andike request ya refund of that money, tuandikie kijana hiyo pesa iende shule mahali ameenda. So that time akaniambia inaonekana ni kama tumeganga kumsumbua. Akaniambia ni sawa, tuko hapa Mwingi tutaonana. Nikaona anaingia kwa mfuko. I thought akona pistol. So mimi nika try ku close the gap between mahali nilikuwa na mahali alikuwa. So nikaenda mahali yuko ili maybe kama akona pistol asinishoot. So ikawa nayo alikuwa na kisu. So nilipo mkaribia alikuwa ametoa kisu tayari, ndio akanidunga hapa kisu ya kwanza, lakini sasa nikamshika.